Hallo, gemiars nog haasje je in een taum rien. Schau je een programma hier voor wat lachhaber da wiele fietsen koik. Agus apper gewel mod eile in de viakin. En je listen J en route schade harstrum. Wel, half is akum. Chevy kan je hoog risje hulle tunje akusje. Rein gach farpaiseach homa agus haasje ule ari mollig. Agus get de haan shaki ga voor tien gekaun. Ga neelsje nog heelig nach heel giljaar akin een laat me jiddig. Nach taksjes in de rast me ha. Nach waar je vari va shit scanjal. Ha kees jack am youth gita. J in je instrument Q is misse center. Boekse ciùil. Een boekse Q. Oh, mag recht ze hanik. Oh, ga geen G overslag. Hij is heel meer gaan te gelukkig zijn ietsje kemiars nog. Ach, is hij het daarna je instrument Shire Loomse? Is je boekse Q? Is hij J Hound? J. If he vote. Dus je, hoe zou je nog in die farpaiseach A Mhòd? Kim er hou verder in mijn koarpischen? Wil ik de kaars nog zoekt? Han education kort ook doen. Gewoon speel fijn, maar J zo'n het buannachaidh. Ah, Kim er zo'n je big aan lezen hier nu. Oh, ga je een gemaakt eentje nog? Tijg woord is zo'n breeder bij vari. Fáilte Tappelif. gan a bhd! Ha mis an na hot le buan a had a bhí gháil páirt sa bhd, agus ha cisteach an gaibh. Na múringhaibh a mód a chamal an na áitis an bís an hill, cat an táchtú. An éifit. An tuir. A Greek. A Dutch. A Spain. Portugal. Bristol. Onin. Oh, ma hyn, wel, stok yn biach am sy'n sgrifo con y mwming, nes dy biach yn asyn.
mis is seo cúlairí buan a go bhí farpais ag a mhòd in New Haas. Agus ísú a déir sé go bhí deanú. Kosher. Scanneol agus dé naidir na go bhí acu. Sorry don fípere. Mar hain agus sela mór an gaibh blasid bhag a bhhair tú. Oh wow, nach seis a ha ma. CBBC Aig A Mhòd. Inis chantau maunus on barach ciol. Hamis an na hócúlairí cinn chun a farpaisí a had a bhí gháil páirt sa bhòd im líonna, leis is go dé a rud a seirlaibh na dhéana bhòd. Go bhfuil a thuilead ar tean an Gaelic. Go bhfuil thuilead duine déanamh na ritain na córtaléibh. A bhí cóirí mo charach sin. Is stalm a bhí a seanán an cóise. Má hain Joe Rockerton agus ha seis a bhí gháil páirt an na farpais, dé farpais bhain. Drama. Scanneol agus a go buannachaidh sí? Buannachaidh! Má raig sí. CBBC Aig A Mhòd. Wel, sinna go bheith son Mhòid eile. Taing bhór Jana thula duine ein Mhòid blochaber go sonnabachal. Agus taing bhór dhéimse a jaaf páirt san na prógrama nachin. Ha fatach gáin is go Mhòid na haflín a bhí sa galáte sa bhaile a cumhín. Balle lasachú. Agus nach mí ha fórsnach go bhfuil slí taobh siar na gealtach gar táist an taobh sin. Céinchimh go bhfuil na prógramin fat acin rí ein iPlayer na BBC agus channel YouTube BBC ALBA. Bugsa? Aha! Sin na gyda. Agus mar sin leif a harstin. CBBC Aig A Mhòd.